Hello? Hello? Kamu kong di ship kesa? Ang busy apro. Pa apro ji busy. Ulo to kol khay makam belasa. Kajang liya da. Hangke WhatsApp pa tom polo kay to nisa. Nangse ber text kayo hangke ba polo kay to ni kada. Nangse online hangke anggo text kaya da. Ako to ni di ang tabang busy ko. Pa tongori jan ani khana exam tongo kang ba kisa nang be kok sagna. Akon ang busy tabang ulo kok sauna to ni di. Pa botoma ani kong kicha barang buji yasa ta se kol khanya gena mendra. Hello. Ay tama buji yada ma sajin ko duk nong khang ano busy mama to ni di. Tama busy ko hima khana yada ko busy bang buji yada. Pa akon tong ko de kisa kok sagna ko an khana pori khawla ka pori mangla. Ay ang bolo ka kya nang muji to ni ya. सालुक संचलित करके बोले सालुक संचलित करके बोले सालुक संचलित करके बोले नागे बोले सालुक संचलित ताके बोले सालुक संचलित ताका परे को ताई परा मालिया पकड़ माचे हप उन ठामजे हमने ताई परा मानछि नानी मेंत्रा तालका हम पकड़ने ठामजे किसा करे ऐसा ताई परे को मंगलखा जालु सिनाल जालु सिनाल tak tu dia tham je holi sina he mak ko ai no sa da poto pore na pore de ke bai walai to sina hima je khna bla sang ba pore sina hima khna tong dau kai hino pore tong mak khna da num ama anu kisa khana sina hima ni je ni mokol ba shu anu ba kana sina khna woni ni khunju ba ai sina pesat sina bi ke zong ma ta khna sa da to mani siri khoksa na thong da na thong to ba siri khok khna da akon himgadi tom dan tong anale kena himgadi musuk busa tom pore mo sina long tong sa bablong tom ong samne sina hene kudu kudu musuk busa tom ong sa ka tom siring tong sa nam jeng ana bolok kayo tamo bolok ko sakri kayo nini takwa kayo bos ano ni talkan ni sajong belas anang dat ini tong sa papa mang tong lagi hiu papa tamang salah ano kahamke ma ano WhatsApp logo polokai to ni oma kaji ko logo hawi dar to ni oma polokai ma ang bui ko ma sa ni ba poro ma yang to ma biasa sak ni penje sunarang ya ko penje ko ka peri yang tong lagi lajira ni kisah mana. Hello guys, video bahai ingsa kha comment khai chana ta pokdi tai nar jodi o video no na thujak nong hangke like share tai subscribe khanyo ta pokdi tai jesla rok an video nai tongnai rok non live bu da ma situation khai please comment khai shadi hambai.